Haga jingle ICC Cricket World Cup hapening ke Afghanistan Persia ke Pakistan. Haba pai shagane ke jingle ke Pakistan kala job ya ke tos bat kala jet bantit nengkong. Haga palitit jong ke Pakistan kala la ban kamai hadu arspa bad hab nyaw wicket na kisan peu over. Haga bau kapten jong ke Pakistan Babar Azam ulala ban kamai hadu nyaw peu san run. Haga ke jingle naga benta ke Pakistan. Naga yang ki bowling jong ke Afghanistan Nur Ahmad ulala ban khur lai wicket haga ke jingle Haga palitit jong ke Afghanistan ki rangtit kmat jong ka kilala ban ilek bha haga ba kilala ban pelim ya ka runs jong ke Pakistan ta pra wicket. Haga ba galala ban kamai hadu arspa prap runs bat hap tang wicket naki sab kandai over. Ibrahim Sidran rangtit jong ke Afghanistan lala ban kamai hadu prap new runs. Ban leng ba ngani jing job ke Afghanistan kala kiu sya ke kerdan ke ban riu haga mi ikheng point. Kejing lekai Indian Super League hapring ke Hyderabad Persia ke Chennaiyan. Apa pai sya ke jing lekai ke Chennaiyan kalala ban lim ya ke Hyderabad dai welanot. Ya kene ke Shigul jong ke Chennaiyan layo ban chap leng bau shel haga minit ke bahnyau. Bat kene ke sin ke baningkong ba ke Chennaiyan kan job menta ke Samoy. Haga jing lekai Premier League hapring ke Tottenham Persia ke Fulham. Apa pai sya ke jing lekai ke Tottenham kalala ban lim ya ke Fulham da Arlanot. Ya kini ki argol jong ka Tottenham layo ban tiap daw son haga minit ke ma live riu. Badu Madison haga minit ke basan peusau. Baling bagan ke jing job ka Tottenham kala kiu sya ke kerdan ke baningkong haga mi ye ken point haga baga tam point ya ka Manchester City ke badan haga kerdan ke ba ar. Haga jing lekai AFC Champion League ke bahab haga grup C hapring ke Kenhun Benzema ke Al Ittihad Persia ya ke klub na Iraq ke Al Gawa Al Jayiyah. Haga ke jing lekai Karim Benzema uklem mi madan. Haba pai shek ke jing lekai haga kila step omdon gino gi bala batan khijar. Badai haga kila min kata hashwa ban kot ke jing lekai ke Al Ittihad kala yo ban tap ya ke gol ke baningkong. Jong ke jing lekai bad kaderu ke gol penjob jong ka lengba o hamdala kata haga minit ke bakhandai peu plus sau. Badai lengba ke shigol ke Al Ittihad kala khori ke nam job dai welanot bad lengba ke jing job ke Al Ittihad kadang bat ya ke kerdan ke baningkong haga grup C. Haga jing lekai ke bahab haga grup D hapring ke Al Hilal Persia ya ke Mumbai City. Aba pai shek ke jing lekai ke Al Hilal kalala bat penim keput ya ke Mumbai City dan Rio Lanot. Haga bau player makensai jongka ubadai nagari Serbia Mitrovic ulayo ban tap hat-trick haga ke jing lekai. Kata ulayo ban tap haga minit ke basan haga minit ke ban Rio penyau bar haga minit ke ba prapeu. Baleng ba ke 6 job ke Al Hilal kadang ne haga kerdan ke baningkong haga grup D. Kan baga Mumbai City kadang syatraidu haga baga syarem ya baru likely kejing lekai ke jongka haga nega AFC Champion League menta ke Samoy.